Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Wat hapedeng kejing ter uslap ubajur hakani kanong ba shilong. Henry ki hebret kentai bat cenrang kim shim ledu mensiem bani shimenta. Hakasngi yakon kabala jong kelempong ilakai Meghalaya Baby League 2018. Kabalalong haka atfly trek mentau benajiliu. Ya kejing yakon la pelong hadu karsanteli haki lightly ki madani ilakai. Kentop hakamadan third ground hapo Jawaharlal Nehru Stadium bat ha futsal ground. Kabaran hapo Jawaharlal Nehru Sports Complex kaba po madan polo Shillong. Ya kena kelempong ilakai la pelong rengkat kejing trelang hapedeng ke Tata Trust ke Meghalaya Football Association bat ke All India Football Federation. Hakajing kon hakani kesngi lasdang de kenhuan ilakai jong usamla Eugene Sen Lingdo kabala tep kerteng kum ke ENE Falcons persya ya ke Rhinos. Hakaba ke Falcons kala job hakajing kon hapedeng kerta kibah hapedeng ke Henreu hadu nyos nam kerta. Hakawai par kejing kon kalalong hapedeng ke Wak Lakhiat Bulls kabala job ya ki South League kejing kon persya ya ke Nongtra Cheetahs. Hakajing kon kabalalong hapedeng ke Green Energy Lions Nalangsning kala peliem no ya ka kenhon jong ka Maulat Ba Sports Club Hawks.